Salibonani balaleli ngemakhaya umhlaba wonke jikelele. Ngiyalibingelela ngegama lenkosi yethu Jesu. Asikhuleke nini babo ingcwele osekhaya ezulwini. Ngasona lesi sikhathi siyakubonga mlimo, sibonga umusa lothando lwakho lumangalisa kangaka ukuthi thina izoni lokho sibalelwa kwabaphilileyo. Ekuseni sicela mlimo udunyiswe wazi ukuthi uyinkosi ekupheleni kohambo siye kuba khona ekhaya ngayo uJesu inkosi siyabonga amen. Zihlobo zami ezithandekayo siyambonga umlimo osithandayo osinakekelayo osigcinayo osilondolozayo osiprotectayo emhlabeni onzima nje icorona ibhuqa umhlaba imkhuhlane yonke ibhuqa kodwa malibongwe lidunyiswe igama lenkosi yethu osekhaya ezulwini ngoba umlimo esimkhonzayo ngumlimo olomusa umlimo omangalisayo umlimo osigcinayo umlimo osithandayo ensukwini zonezi zokucina into engiyibongelayo ukuthi laloba imkhuhlane ichaya izimfa zisiba khona yikuthi ivangeli likaBaba lilokho lichunyayelwa umhlaba wonke jikelele ngoba yikho kuzenza ukuthi indodana yethi ibuyizo sithatha siye ekhaya. Sihlobo zami ezithandekayo ekuseni isihloko sethu sithi sona I will go. Ngizahamba I will go. Kwasokutheni kwakule enye indaba enzima enye indoda eyathunywayo kwathiwa kakuphume kulama Canaanites ngoba kangifuni ukuba udingele umntanami umkakhe wokuthatha ozakuba ngumama wesizwe sako-Israyeli kulaba bantu abakhonza ezinye inkolo ezingadlelani loKristu Jesu. Yavuma indoda yasifunga ithi nxa iqeda ukufunga iyaqhubeka ngohambo nxa ihamba indoda iyafika. Vumani ngifunde sikuGenesis chapter 24 iverse ngelika 6. No, Abraham responded, "Be careful not to take my son there, for the Lord, the God of heaven, who took me from my father's house and my native land, solemnly promised to give this land to my descendants. He will send his angel ahead of you, and he will see to it that you find a wife there for my son. If she is unwilling to come back with you, then you are free from this oath of mine. But under no circumstances are you to take my son there." Nezinye indlela zihlobo zami ezithandekayo ukhokho uAbraham uyasitshengisa ukuthi ngembala umfazi nguyoyendayo ayikhona indoda yiyo yendayo. So umhlaba nxa sugoqa sinanzelela zihlobo zami ezithandekayo ukuba ubaba udinga izimvu udinga abantu bakhe abathi mina ngizahamba lo mdala wezinsuku ethungamele lithungamele indlu zithungamele izingilosi thina sibe sesilandela ngemva kwakhe. Nxa uEliyaza sefungile wasevuma ukuthunywa ngukhokho uAbraham uyaphuma uEliyaza uyahamba ukuba naye edingela uIsaac umfazi. Nxa sefikile uyamlaya uAbraham uthi zwana mfana nxa ungathola unkosikazi ongavuma ukuze esizweni sako-Israyeli ungabuyi laye ngoba kayisuke kodwa engikukholwayo ukuthi ingilosi iza kuthungamela kuqala. Nxa sithungamele kuqala wena nxa usiyafika indaba ziyabe seziqediwe. Akumnandi ukumethemba uKristu Jesu ngoba bahamba laye labamethembayo izulu liyaphendula imthandazo. Izulu laseligijima layafika phambi kwa-Eliyaza. Nxa siyafika uEliyaza uyaloda amakhamela ayi-10 alichumi uyaloda ama-gifts elobola. Nxa seqeda ukuloda amakhamela uyathunganyelwa uEliyaza. Nxa esiyafika uyafika kuverse 12 abesesithi, "Oh Lord God of my master Abraham," he prayed, "please give me success today and show unfailing love to my master Abraham. See, I am standing here beside this spring as the young women of the town are coming out to draw water. This is my request. I will ask one of them, please give me a drink from your jug. If she says yes, have a drink, and I will water your camels too. Let her be the one who you have selected as Isaac's wife. This is how I will know that you have shown unfailing love to my master." Zihlobo zami ezithandekayo siyananzelela ukuba uEliyaza nxa sefikile emthonjeni kudala amantombazana ayethi nxa sesiye
emthonjeni efukwini kuya kukha amanzi ilanga selisiyatshona ayehambe egezile afake iphonsi abe mahle atshintshe izigqoko esiya kukha amanzi ngoba ulimi lobe emzini nxa ngilutshontsha luthi lona wole huru dzino jgila khana konira nxa babe siya emfuleni babekwazi ukuthi ezinye insoro zaziplazeka zibe seziphuma nxa iqhamuka intombi uEliyaza sefike wahlala emthonjeni wasesithi babo sekhaya ezulwini okwami ukukholwa ukuthi ingilosi lapha engilide khona ukuthi ngihlale yikho kuzakwenzakala khona isini yokuthi ngithole indlovukazi yesizwe sako-Israyeli so nxa siyahlala uba lokuthemba kokuthi ingadlangadla isemthonjeni nxa ehlala eceleni komthombo ulokukholwa zihlobo zami ezithandekayo ukuthi izulu lezingilosi zazimgqagqele nxa elokhu esakhuleka esithi babo sekhaya ezulwini umthandazo wami ngani mina yikuthi khonapha emfuleni ngifisa umuntu ozathi engafika anginathisa amanzi kodwa nxa ngingamcelanga ngifisa ukuthi ngomlomo wakhe athi ukuthi ngiza kukunathisela amakhamela ami uthe ngakaqeda umthandazo sabe siqhamuka isimomondiya yaqhamuka intombi ithi nxa iqhamuka ihamba nxa ethi uyayibona yabe ifika isikha amanzi zwana intombi le ingali mina ukuthi yenzani nxa ithi yabona indoda ehleziyo duze komthombo iyazibuza ukuthi ngubani lindoda njalo iyenza ngani njalo ifunani yikuyini angakwenza kulindawo ukhangeleleni kodwa incabango wakhe wabuzihlupha intombi le nxa ngiyikhangele it was old enough to get married kodwa yayihlali lombuzo yeminyaka ukuthi nxa ngizakwendela kubani nxa ngizakutshada ngizatshada lobani nxa ngizakukhula ngizakhulela emzini kabani intombi le nxa ilokhu iqhubeka ilombuzo ithi nxa ifika emthonjeni kanti izulu lase liqedisa insoro yemarriage yakhe nxa ifika intombi iyananzelela lindoda ibisiqalisa ukukha amanzi kudala lizavumelana lami kwakuthi nxa kukhiwa amanzi izinto ababezisebenzisa inkonxa ukukha amanzi they were very heavy intombi le yabisikha amanzi nxa iqeda ukukha amanzi ithi yathwala ekhanda yabisijindoda masinyani ngokusukuma ikhawuleza yabisithi akunginathise nxa esethe nathisa kuthiwa quickly Rebecca wabesithi lower her jacket wabe nathisa indoda uthe eqeda ukunathisa indoda indoda sikholiwe wabethatha amanzi asele wabethele emkolweni wamabhiza alikholina exen wabesesithi ngiza kukunathisela amakhamela akho liyakwazi uEliyaza ingqondo zakhe zazibuza zathi mlimo osekhaya ezulwini yindlela ophendula ngayo imthandazo uthi nxa seqedile wasesithi mana ngihlale ndilinde wabehlala uEliyaza wathi mhlawumbe uRebecca she will quickly get tired abesesima wasesithi yena umlobi nxa amakhamela ayehambile okweviki elilodwa ayethi nxa engawoma ayenatha zihlobo zami ezithandekayo 16 zimgqome ngu6 ama-20 liters legalon elilodwa ngezinye indlela ayenatha 25 gallons of water alikho ekuseni zihlobo zami ezithandekayo Eliyaza wabehlala eceleni wabenanzelela inkazana yabingena iPeace Job wabethwala uthe nxa ethwele inkazana wabegijima wabenathisa amakhamela wonke angu10 ngibona inkazana zihlobo zami ezithandekayo ithuthi imgqomo engu62 lehalf nxa iqeda ukunatha nxa iqeda zihlobo zami ezithandekayo ukunathisa amakhamela uEliyaza wabegijima wabefika embuza wathi khona the servant watched her in silence wondering whether or not the Lord had given success in his mission. Then at last when the camels had finished drinking, he took out a gold ring for her nose and 2 large gold bracelets for her wrist. Whose daughter are you? Wabephendula uRebecca. Wabesesithi yena, mina I am the daughter of Bethuel. My grandparents are Nao and Milcah. uEliyaza wabesithi malibongwe lihlonitshwe igama lenkosi. Ngoba inkosi
ngiqondise kanye lapho kuthiwe nguNkosi uAbraham ngiyekho wabephuma intombazana yabitshaya ijubane yagijima phambi kuka-Eliyaza yafika emulini yabibatshela indaba enkulu eyenzakeleyo babememukela bathi nxa sebememukele zihlobo zami ezithandekayo bamemukela bathatha lamakhamela babewafida wabesiza u-Eliyaza le ndaba yakhe wabebhadala ilobola wabeqeda uthi nxa eseqedile imuli yasisithi ngangcono sike sihlale laye okwamalanga ali-10 days senze i-farewell party ngibona uRebecca wafisa ukuthi akayitshela isikhala bemthonjeni ukuthi mina sengihamba kodwa isikhathi sayala ngibona uRebecca wafisa zihlobo zami ezithandekayo ukuthi akevalelisa abantu ade sithi nxa engahlakule qeda akevakatsha khona kodwa isikhathi sayala zwanuzwe nxa sifunda ku-24 ivesi ngelika-58 nxa esebuziwe kuthiwa well they said we will call Rebecca and ask her what she thinks. So they called Rebecca. Are you willing to go with this man? They asked her. And she replied, yes, I will go. Zihlobo zami ezithandekayo ekuseni nginanzelela ukuthi uRebecca nxa wayesebuzwa ngumdeni wakwabo usudlile yonke into eyifanele basebebonga izulu ngokwenzelwa intombazana yabo babona kungelasikhathi sokuthi uRebecca bevalelisane laye nxa intombazana isibuyile iyabuza ukubana uyafisa yini ukuhamba lalindoda uyafuna yini ukuhamba lalindoda uRebecca nxa yabaphendula wathi yes I will go. Zihlobo zami ezithandekayo emhlabeni esiphakathi kwawo ubaba uyabiza esekhaya ezulwini nxa singafunda ku-Isaiah 6 verse 8 uthi then I heard the Lord ask him whom shall I send ngubani engiza kumthuma who will go in place of us ngubani ozakuhamba engxenyeni yethu nxa yabuzwa izulu libuza u-Isaiah wasesithi yena ngilapha Nkosi ngithume ngilapha thuma mina I send me ubaba osekhaya ezulwini udinga ama-candidates ezulu azakuma nxa edinga abantu bokuthuma athi ngubani ongagijima ngevangeli ngendlela yesipidi esiquku esikhulu abantu bensuku zokucina ubaba osekhaya ezulwini umelele ukuzwa abantu besithi ngilapha Nkosi ngithume zihlobo zami ezithandekayo waphuma inkazana yaphuma ayithandabuzanga isikhathi yagijima very quick waqoqa impahla zakhe wabephuma babebemupha unkazana oyemgcinile from ekhula kwaze kwafika esigabeni sokuthi ayekwenda iBhayibhili lami nxa liloba lithi Rebecca was old enough to get married and she was still a virgin ngezinye indlela zihlobo zami ezithandekayo emhlabeni ensukwini zokucina izulu lilabo abathembakeleyo abazayala bethembakele the true virgins azababuya bethathwe nguKristu Jesu mzwane buya esezoredeem planet earth uRebecca waphuma wahamba emzini wakhe wacalculate the cost yokuthi emhlabeni lo esiphakathi kwawo zihlobo zami ezithandekayo akungadingi ukuthi ngidinga uncedo komunye umuntu wabephangisa esithi kungangcono ngihambe lapho inkosi etsho khona zihlobo zami ezithandekayo ungagijima lami ekuseni ugijime lami ekuseni uye kuJudges chapter 4 verse 9 Judges chapter 4 ubahluleli chapter 4 verse 9 ngithola kule intombazana umama kwakuthiwa nguDibora ohambayo lo Baraki wayanqotshwa empini wafusisela empini ngoba uKristu wayevumile lapho izulu lidinga abantu ukuthi ngingathuma bani ensukwini zokucina bamoDibora labo Baraki bahamba izulu lathungamela indlu lathungamela iyezi lathungamela impi yanqotshwa nxa sebenqoba impi bayahlabelela ingoma yokuhaya udumo esihlaleni sobukhosi ngoba bekwazi ukuthi banqobile kuphela ngengwenyama yakoJuda inkambo esiphakathi kwayo inkambo yokuthi the center of attraction ebe nguKristu Jesu uJesu inkosi yamakhosi nguyafuza aphakanyiswe nguyafuza yaziwe ngoba luyezu usuku lapho
Zihlobo zami ezithandekayo, umhlaba lokugcwala kwawo sonke nxa singasoze sikhethe uJesu njengomsindisi siza kuba yiziwula. Wami uDibora yami inkazana yaphuma yaya empini yanqontsha impi. Ekuseni ngithathekiswa ngenye indaba nxa sebebuziwe uthi very well she replied, I will go with you. Utsho njalo uDibora nxa wayebuza uBaraki, Judges 4 verse 9 uthi I will go with you. Ekuseni ngilombuzo ofana nayo. Nxa ubabebuza ukuthi ngubani ongangihambela in replacement of me, izulu lingeke lehle, ingilosi zingeke zehle, uKristu udinga abantu ensukwini zokucina, amajaha, izintombi, okhulu, ogogo, omama, obaba abasaqinileyo ukuthi ngubani ongangihambela ngoba izulu ngeke lize lehle silibone lisithi catu. But umlimi ufuna abantu abazavuma sibe njengoDibora owathi ngilapha Nkosi, I will go with you. Baphuma banqobe empini. Nangu uRuth, from Ruth chapter 1 sisehlalayo sibona zihlobo zami ezithandekayo indaba enzima, indaba emnandi, indaba enzima lenyembezi phakathi, kodwa ekucineni bamnandi ngoba uRuth nxa sekhomba uNaomi sebesele bebabili. Uyabona inkambo ayitshengiswe nguKristu Jesu kuninazala abesebambelela. Nxa ufunda uRuth replied, don't ask me to leave you and turn back. Wherever you go, I will go. Uthi lapho yakhona ngizakuhamba, lapho yakhona mamazala wami ngizakuhamba ngoba ungifundisile ukukhonza inkosi yamakhosi, ngoba ungifundisile ukungakhonza izithombe zakithi, ngoba ungifundisile ngabona ubuhle bezulu ngokuphuma phakathi kweMowabu ngase ngibona ubungcwele bezulu. Abesesithi uRuth, don't ask me to turn back. Ungangicela ukubana ngikufulathele lobu Opha sehambile, mekela hamba uOpha, mina ngiza kusala lawe. Abesesithi khona wherever you go I will go, wherever you live I will live, your people will be my people. Alikhona yini zihlobo zami ezithandekayo, sidinga abantu ensukwini zokucina abazavuma bemelane lezulu, bebhejela izulu, begobela intando kaBaba, bethi wherever you send us Lord silapha sithume, sibe njengabo Isaiah, sibe njengabo Deborah, sibe njengabo Ruth abathi where people will be my people. Zihlobo zami ezithandekayo, abesengithathekisa uRuth nxa inkambo yomendo yayisilumele, wasebona ukuthi angeke ngithi turn back from this woman ongitshengisa ubaba osekhaya ezulwini. Abesesithi your God will be my God. Ekuseni zihlobo zami ezithandekayo ngifisa abantu abalenhliziyo ezithi your God will be my God, ngoba munye ofanele ukukhonzwa lofanele ukudunyiswa. Nxa esekwenzile lokho abesesithi where you die I will die. Ensukwini zokucina umhlaba ukhwaza, isitha sibhonga, sidinge singababhidliza ngoba siyazi ukuthi isikhathi sakhe lensuku zakhe kubaliwe. Bebe sebenanzelela to be on the safest side, bebalekele kuKristu Jesu lapha abazakuhlala khona, begcile bezinze, behlale belinde ukuza kwendodana ezayo masinyane. Zihlobo zami ezithandekayo, ngelinye ilanga indoda leyale ngemthini, indoda yale ngemthini ithi indaba nxa mina sengifile ngizakusuka, one when I have died, and when I have died and they bury me ngingafa bengingcwabe. Zwanini lina bafundi kuMatthew 26 verse 32, but after I have been raised from the dead I will go ahead of you to Galilee and meet you. Ngizahamba phambi kwenu ngibe sengisiye eGalile ukuyahlangana laye. Wayesiyayenzani lumfana wayesiyaqinisa amadoda. Hayi mani bathandekayo ekuseni ukubana linkambo lizasala lihamba nxa senyenyuke ngaye ekhaya ezulwini, idinga ukuqina, idinga ukuba le-courage, idinga ukuthi ligagadlele, ayidinga ukudedesa. Amadolo azasubuka, inyembezi zizakwehla, abanye benu lizakubulawa ngenxa yevangeli leli. Kodwa zwanini bafana bami, nxa ngilitshiyela lumsebenzi tshumayelani ivangeli kwande kufika ukuphela. Into ezakuthokozisa umdala wezinsuku lezamenza ukuthi ayehle yikuthi ivangeli litshumayelwe leyo umhlaba wonke kwande kufika ukuphela. Nxa wayeseGalile wabaqinisa abafana, kwathulula umoya oyingcwele, kwamangalisa zihlobo zami ezithandekayo. Basala abafundi bakaKristu Jesu bahamba lalo ivangeli. Nxa uhamba lami embalini yabafundi bakaKristu Jesu sibabona oPeter baqinisela kwaze kwathi ekupheleni nxa basebesifa bathi
bathi hayi lingambethele esiphambanweni ngime njengoKristu kodwa upside down, turn my head down, libe selingibulala lingaqhuma ikhanda lenze loba yini as long as I will die not like the Savior. Bafa abafana befela leli vangeli. Zihlobo zami ezithandekayo, ubaba esimkhonzayo ngubaba omangalisayo ofuna abantu abalezibindi, ofuna abantu abayazi into abayenzayo, ofuna abantu abale courage, abafuna abantu zihlobo zami ezithandekayo, those who are very quick in calculating the cost of the world. Zihlobo zami ezithandekayo, uKristu esikhuluma ngayo ufuna abantu abathembakeleyo, people who are so faithful, abazakuma lalobu umhlaba uchisa, lalobu umhlaba udinga abantu abangadiza, abazakuma bethi stand firm for our salvation is near. Ngiyamthanda uRomans 13 verse 11 abesesithi zihlobo zami ezithandekayo la ngaphandle kwalokho yazini ukubana lesi kuyisikhathi esinjani, sokubana isikhathi sokubana liphaphame ebuthongweni ngoba ukusindiswa kwenu sokufikile kula izolo liqalisa ukukholwa amaqhawe okukholwa ngalikuseni yemini ngifuna ukulipha ithemba lokubana bambelelani kuKristu Jesu qinanini ligagadlele amadolo esubuka kansanini size siyehlangana noKristu Jesu. Uyeza ubaba kasoza libali, uyeza masinyana umfana, uyeza ngosuku elingekho khatshana. Zihlobo zami ezithandekayo, gijima lami ngithole enye intombazana emangalisayo. Nqade ngikhothe eBhayibhelini ngithola ilamabala afananayo. Esther chapter 4 verse 15 sibone enye indoda emangalisayo awuthiwa nguZexas uAsweri, sithethe indlovukazi yesikhosini, indlovukazi engumJuda eyayikwazi ukuthi kukhonza ubaba osekhaya ezulwini, indlovukazi eyabakwazi ukuthi akukhonzwe ezinye izinto, izulu kalireplacewa lobu ungajomba njani, izulu kalifakelwe ezinye izinto zokukhonza, uyedwa ofanele ukukhonzwa, uyedwa ofanele ukwaziwa. uEsther nxa inkeme yendaba siyenzakala kwangena incwadi emzini waseSusa, kwangena incwadi emzini waseSusa, kwagijima zihlobo zami ezithandekayo kuma-province wonke, kwathiwa ngenye indoda eyazonda umthetho kaThixo yabe isithi khona bulalanini lonke mhla ka-7 March kakubulawa amaJuda, kubulawe yonke into. Zihlobo zami ezithandekayo, nxa imessage sifikile esigodlweni intombazane iyasukuma iyaqalisa uku-act uthi I will not keep silent for the people of amaJuda. Soze ngithule isizwe sakithi sibhubha, ansoze ngithule isizwe sakithi sibhubha. Ekuseni yemini bantu angazi ukuthi uhamba lami yini phakathi kwenkonzo. Umlimi udinga abantu abazakumela izulu, abantu abazakuma behlome bethi loba kunzima kunjani we want to stand, abantu abazakuma bethi we want to stand courageously, strongly. Here we are Lord. Nxa usithuma siyavuma to calculate the cost ukuthi ungangcono kufe mina kodwa isizwe sakithi sisiliswe. Ekuseni zihlobo zami ezithandekayo, umlimi esimkhonzayo ngumlimi omangalisayo. Kuthi uEsther nxa indaba sizenzakele wabe sesithi uhlobo lwenhlupho lolo sengihlangane lalo ngolhlobo lokuthi kuzila ukudla, sibopha ibhanti, sizigiqe eslotheni, sikhale kubaba ngoba uyedwa ofanele ukuzwa imthandazo yethu. Benza ngokufananayo amaJuda wonke abesehamba abezila ukudla. uEsther nxa ephendula uMordekhai wathi go and gather together all the Jews of Susa and fast for me, do not eat or drink for 3 days, day and night linganathi, hambanini lonke liyancedisa ngoba lindaba esiphakathi kwayo yindaba enzima. Abasesithi khona my mates and I will do the same. Zihlobo zami ezithandekayo, kulalunye uhlobo lwenhlupho olungadingi ukuthi uzile wedwa ukudla, livuna ukuthi uzile ukudla lemuli yonke, uzile ukudla labantu bakho, uzile ukudla umhlaba wonke ukwenzela ukuthi sinqotshelwe ngoba emadolweni kulamandla. Abafana beHarmon Sounds bathi bona nxa siguqile sibade sedlula abamileyo amaqhawe okukholwa abalenkambo loKristu Jesu bayakwazi ukuthi kukhokhwa amandla emadolweni ngoba nxa umi ngamadolo umude ukudlula izintaba, umude ukudlula the giants of the giants, munye idwala laphakade iGreat Jesu omkhulu kulazo zonke izinto. He is bigger than all our problems, he is bigger than all the giants of the world. Unjalo ubaba nxa singamethemba, inkazana leyi yamethemba uKristu Jesu, ithi nxa isimethembile zihlobo zami ezithandekayo yabimangalisa kuthiwa khona babe bezila ukudla. Nxa beqeda ukuzila ukudla kwenzakala isimanga, ugodo lwalufanele ukuphanyeka kwisitha lwaphanyekwa zihlobo zami ezithandekayo, ukuphanyekwa umuntu othembakeleyo kwaphanyekwa isitha. Unjalo uKristu Jesu. Ekuseni yemini ngilibizela kubaba osekhaya ezulwini, umlimi
umlimo omangalisayo ozayo masinyane. U-Isaiah 25 verse 8 ethi yena uNkulunkulu yena ngokwakhe uza kusesula izinyembezi zakhe. uYesu Baba lehenki yezulu, uYesu Baba lehandkerchief yezulu ethi ngesula izinyembezi ayisali manzi ngoba nguye umagodla, the depth of our pain. Ensukwini zokucina maqhawe kukhona ngilinxusele esiphambanweni ukuthi khombani indoda emadodeni engasoziyangise. Zihlobo zami ezithandekayo, phakamiselana emehlweni phezulu. Look up and let your faith continually increase. Ngoba luYesu usuku lapha abathembakeleyo bazakwamukela umvuzo ongapheliyo. Abese sithi uHebrews 10 iverse ngalika 37 kunjengokulotshiweyo ukuthi ngoba kuseyisikhatshana nje ozayo uza kufika. Kazi kulibala uYesu Baba kasoza libala. Ngazi uchaya umanswane uchayela izulu chaps uYesu Baba kasoza libala ngoba uzagcwalisa isithembiso sakhe. Zihlobo zami ezithandekayo, babusisiwe abazakuthi nxa indodana ibuya bazakutholakala belindile bekhangele. Zihlobo zami ekuseni ngiyalinxusela kumdala wezinsuku abesesithi uIsaiah 40 iverse 31 kodwa abayithembayo inkosi bazakuzuza amandla amatsha. Zihlobo zami ezithandekayo, themba uKristu Jesu ekuseni ngoba uzazuza amandla amatsha. Abesesithi bazakuqonga ngamaphiko njengokhozi bagijime bengadinwa. Nxa sikhamba loJesu Kristu sikhamba ledwala laphakade sizakugijima singadinwa, sizakuba lamandla amatsha bangadinwa bahambe bangaphela amandla. Kunjalo kumethemba uKristu Jesu. Ekuseni zihlobo zami ezithandekayo abesesithi uPhilippians 2 verse 12 work hard to show the results of our salvation, obeying God with deep reverence. Kunjalo kwabafuna ukuyakubaza indlalifa zasekhaya. Methembeni uKristu, methembeni uKristu, sebenzelani ukusindiswa kwenu ngoba sokuseduze sokufikile. Zihlobo zami ezithandekayo, ubaba esimkhonzayo uyeza kasoza silibali. uHebrews 10:36 abasesithi ngakho-ke lingalahlekelwa isibindi senu esilomvuzo omkhulu ngoba lifanele ukubekezela ukuze kuthi seliyenzile intando kaBaba lamukeliswe okwathenjiswayo. Zihlobo zami ezithandekayo ngikhuluma nxa sokukhulunywa ngokwamukeliswa ngelinye ilanga elingekho khatshana ababusisiweyo abalamabizo alotshiweyo encwadini zokuphila bazathi sebelindile kuhlupheke inhlupho zomhlaba bathembakala emkhuhlaneni, bathembakala kwakumlimo, bathembakala zihlobo zami ezithandekayo ekugcineni izithembiso lokulalela imilayo kaThixo elithumi. Bazakuthi ngelinye ilanga elingekho khatshana nxa izulu selifuna ukubuya lizokuthi redeem abangcwele bonke abafileyo abafela kuKristu Jesu bazakumbona kanye labaphilayo. Kwayenzakalani ngalolo suku? Kuzoqhamuka zihlobo zami ezithandekayo iyezi elincinyane livele empumalanga lingangesandla half hand of a man's hand. Nxa liqhamuka iyezi liphuma empumalanga abamthembayo abazabe besekuhlukumezweni, abanye becatshe emabhalweni, abanye zihlobo zami ezithandekayo besemajele, abanye bephakathi kwembheda, abanye besezibhedlela, abanye zihlobo zami ezithandekayo becatshiwe emabhalweni. Bazakuba kwazi the sign yokuthi nansi indoda ade siyilindile kuthiwa nxa iyezi lizakuqhamuka liyakuqhamuka libuye. Zihlobo zami as it grows near, nxa lisondela lisiza zihlobo zami ezithandekayo umhlaba wonke uzakukhanya. Nxa umhlaba wonke uzakukhanya it will be more glorious, more brighter. Nxa iyezi libuya likhula lizakukhula libe liyezi elimhlophe. Zihlobo zami ezithandekayo kuzobonakalani nxa kuqedakala lesi senzo? Kuyobonakala umgadi wehatsha elimhlophe, the conqueror, the almighty umasifele emthini, indoda ethwala izono zethu ukuthi mina lawe siya kuba khona ekhaya. Nxa yabonakala egadi ihatsha elimhlophe kuyini okuzobonakala? Kuyabonakala umqhele zihlobo zami ezithandekayo ngaloluyana suku nxa babe sithi beqeda indaba yakho yokufundiswa kwabantu besiyamfakela ibele elomqhele wameva. Ngalesi sikhathi uzabe egqoka umqhele zihlobo zami ezithandekayo umqhele wokunqoba abesebhala zihlobo zami ezithandekayo egqokile zihlobo zami ezithandekayo
abesebhalwe etandeni kumbe ethangazini, lots of lots. Abalenkambo layo bazakuthi nansi inkosi ade siyilindele. Uyaqhamuka umfana akusekhatshana. Heavenward Bound. Sokuseduze ekhaya, zihlobo zami ezithandekayo. Sokuseduze ekhaya. Umlimu kasithwale ngengalo yakhe. Kasibambe, asibophe ngebhanti lakhe. Uyeza masinyane ubaba ubana sithathe. Kuthiwa kuyabonakala ingilosi 10,000 plus 10,000 amawaka ezingilosi, inkulungwane zezingilosi eziza kubonakala nxa uJesu ebuya, zizabe zihlabelela a lovely song. I'm longing for that day. Ukuhlabelela kanye lengilosi. I'm longing for that day. Ukuthi umdala wezinsuku nxa ezakuthi esandleni sakhe sokudla ephathisikela yokuzovuna umhlaba esandleni sakhe sokunxele ephathe the silver trumpet. Nxa ezakuthaya ivuvuzela yezulu athi mpompompompompo mpompompompompo olensila kahlale lensila olungileyo kahlale lungile. Kuthiwa amehlo akhe azanje abe njengelangabi. Izihlobo zami ezithandekayo elithi search for his faithful children. Uyezu baba sokuseduze ukuthi indodana iqhamuke izokuthi redeem umhlaba. Ngilinxusela kuKristu Jesu idwala laphakade, ozayo ongasoza alibali, ozayo masinyane esiza. We are homeward bound. Sokuseduze ekhaya. Abahlabeleli bathi ngasejikweni uJesu seseduze. Ngasejikweni uJesu yeza. Around the corner Jesus is coming. Ungavela ubhodela uJesu yeza. Abasesithi yena ugenge ngimthandayo. Abasesithi it's more urgent ukuthi uJesu yeza ngendlela ocabanga ngayo. Usezebuya ubaba. Useseduze izihlobo zami ezithandekayo. Soon the garments of heaviness will be changed for the wedding garment. Uyeza ubaba. Nxa umlimi ebuya uzosikhipha ingubo lesigqokile esisindayo yesono, esisinda ngamanga, esisinda ngenzondo, esisinda ngemkhuhlane, esisinda ngenhlobonhlobo yezono, ubugovu, ukungathembakali, ubufebe, yonke into uyezu ubaba ukuzoyikhipha lingubo abesesigqokisa the wedding garment. Bonke izihlobo zami ezithandekayo abazakuba lesabelo ekungenene emthimbeni wewundlu bagqokiswa lizulu, the robe of righteousness. Those whose lives have been hidden with Christ, those who have fought the good fight. Kuthi nhlanye kuseni nxa ngigqiba inkonzo abesesithi yena umpostoli Paul, ngilwile ukulokuhle bantu, sengilindele umqhele wami, izihlobo zami maqhawe ukukholwa, vukani liphaphame ebuthongweni. Sokuseduze ekhaya ngoba we are waiting for that day lathi sizakuthi ngilwile ukulokuhle. Loba ubhenkwe emhlabathini uthi I have fought embhedweni wokufa, amanesi aphambana usithi I have fought the good fight. Sengilinde umqhele wami. Ekuseni yemini vumani izihlobo zami ezithandekayo singene enkonzweni yomthandazo. Umlimo lomusa asiphathise, asibambe, asigone size siyefika ekhaya ezulwini. Babo ingcele osekhaya ezulwini, nguwe wedwa esibheja ngawe, nguwe wedwa esihlala lawe, nguwe wedwa esimethembayo. Umhlaba ungasasifuni usulumela usukhomba ukuthi sokuseduze ekhaya. Sicela ukuphakamisela amehlo ethu phezulu ngoba ukusindiswa kwethu sokusondela. Sicela ukuhlala ngakuwe, sicela ukukusebenzela, sicela ukungadinwa, sicela ukungaphatheki ngemsebenzi yethu, kodwa sihlale silinde ngoba masinyane uyachaya ivuvuzela yezulu. Nxa usubuya uzinegotiate izono, uzothatha kuphela abalungisisileyo. Sicela ekseni yemini nxa uvuma elinye ithuba osinike lona, sicela ukuthi mlimo sifake izono zethu etafuleni ubusuzthethelela ngoba awusibhadalisa imali kodwa mahara ngawe igazi lakho elahlatshwe emthini elibomvu. Isaiah 1:18 esithi come now let us reason together. Loba izono zenu zimhlophe izibomvu gebhu, mina ngizakuzenza zibe mhlophe njengongqaqane. Sithemba ngawe ngoba igazi lachitheka emthini ukwenzela ukuthi mina laye wonke ongilaleleyo siye kuba khona ekhaya ngaye uJesu wafa emthini. Amen.